Hope when you take that jump. Tsindira green card hamwe natwe wongera utugane ukora application ya green card. Gahunda dufite no kwapplyinga green card kugeza yasagarutse. Gahunda gucika intege yo ntago tuyifite rwose. Gahunda no kwapplyinga green card paka Amerika ihagaritse kwakira green card. So rero wikumva ko uwapplyinze rimwe ngo ucika intege wumve ko bicitse, hari n'abakina inshuro 10 ku ya 13 ugasanga nibwo bamufashe, hari n'abakina inshuro 12 ugasanga ya 14 nibwo bamufashe. Wowe urinde gucika intege, tsindira green card hamwe natwe wapplyinga tugana tugukora application. So rero application ya green card vuba ha iratangiye my people. Tubahaye ikaze muri Samuteke, muze tubakora application. Muri iki kiganiro tugiye kubagezaho harimo impinduka nyinshi zishobora kuzabera benshi amahirwe yo gutsindira green card, ndetse harimo byinshi cyane tugiye kubagezaho tubasobanurira kuntu muri itombora green card noneho harimo udushya twinshi dutandukanye, aho buri muntu wese afite amahirwe yo kwapplyinga green card. Noneho akapplyinga, niba ufite fiancé ushobora kwapplyinga ukwawe nawe kwapplyinga ukwe, niba wenda mo ufite umugore ushobora kwapplyinga ukwawe nawe kwapplyinga ukwe, uwatsinda agatwara undi. Aya mahirwe rero nayawe ye gucika. Tubahaye ikaze rero abantu mwifuza ko dukorana, ni karibu muri Samuteke Migration World Visa. Banzu urebe munsi muri description, urebe hari WhatsApp group yacu winjiremo kugira ngo ujye ubasha kubona update isa ku yindi, ndetse tunabashe no kugufasha. Urebe no muri description y'iki kiganiro urabonamo link ya WhatsApp group, kandeho winjire muri group ya Hello my people, turabasuje tubahaye ikaze muri Samuteke nanone. Tubashimira mwebwe mubana natwe isaha ku munsi, tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero tuje na green card. Uyu munsi tuje na green card, tushaka kubagezaho impinduka zaje zitandukanye n'izaje zisanzwe muri tombora green card. Tukumenyesha rwose ko tombora green card kuri uno mwaka ishobora kuba amahirwe yawe, ishobora kuba umunsi wawe. Ku bantu dukunda kubwira ngo muri buno buzima gahunda yo gucika intege yo ntayihari. So rero banzu urebe muri distribution link ujoining WhatsApp group twabashyiriyeho, ubashe kujoininga kugira ngo ujye ukurikirana amakuru atandukanye y'amaviza tukubasha gukora even ni green card, kugira ngo nugira amahirwe yo gutsinda uzabashe kuba umwe mu bantu bahora bari gukurikirana amakuru atandukanye. Twasanze rero hari abantu benshi bajya babura amakuru ya green card, ugasanga arapplyinze ariko agaruka yapplyinga ntamenye aho birangiriye. Ugasanga bamwibye telefone, bamwibye confirmation letter, aho yabishyize byose akabigura, ugasanga yakoreye zero. Hari umuntu rero nk'ubu akabaye amaze nk'imyaka nk'itanu muri Amerika, ariko kubera iryo kosa rimwe yakoze akaba yaratsinze ariko ntabimenye. Tubibutse ko iyo utsindiye green card ntago baguhamagara cyangwa ngo bakwandikire kuri email ngo bakubwire ngo congratulations, you have been selected wapi. Ahubwo iyo watsinze ubibwirwa no kuba muri aya WhatsApp group yacu tuba twashyizeho, then ukabasha kubikurikirana. So rero dutangiye ku bantu, ku muntu ari ubwa mbere akigera cyangwa cyumva ijambo mu matwi ye bita green card. Hari umuntu wibaza ngo green card ni iki? Green card ni tombora yashyizweho na leta ya Amerika guhera mu mwaka wa 2003,
itanga amahirwe kubimukira 550,000 bakava mu bihugu bitandukanye noneho bakajya kuba muri Amerika bafite ubwenegihugu bafite uburenganzira buri kimwe cyose nta kindi kintu ushobora kubona gishobora kuguha amahirwe yo kugura ubwenegihugu bwa Amerika uretse tombora ya green card. Ubwo nibwo buryo bushoboka abantu batsindira green card. Iyo niyo bita green card rero. Wakwibaza ngo se ni wemerewe ku applying green card. Ibyo ni ibibazo tukugera twibandaho. Ni umuntu uwo ari we wese wujuje imyaka 18 akarusho akaba afite amashuri 6 abanza. Iyi ni challenge yahindutsemo muri tombora ya green card ya 2027. Twaza no kubasobanura impamvu yitwa DV 2027 kandi 2025. Turaza kubibasobanurira dusoza iki kiganiro. Ni ukuvuga ko rero muri no tombora umuntu yemerewe ni umuntu ufite iyo myaka 18 kuba yarize, kuba afite akazi cyangwa adafite akazi, ibyo byo nta kibazo. Ukabona niyo waba warize amashuri 6 ariko niyo waba warabonye amanota waragarukiye ku mwamba, bimwe twita kugarukira ku mwamba, ufite amahirwe kwa applying kuko ntago diplome yawe bayikeneye ngo baguha akazi, ariko bakeneye kugira ngo nibura ube waraciye mu ishuri. Iyo niyo tombora ya green card. Ikindi ushobora kuba utarize ariko ufite certificate cyangwa ufite akazi ukora, icyo gihe green card wagerageza amahirwe ugakina aho uba ufite amahirwe. Ikindi twabwira abantu, hari nk'ukuntu umuntu yapplyinga, tukunda kugeraho abantu inama ukapplyinga green card uvuga ko wize zizate zasohoka, icyo gihe nibwo ugiye kugaragaza document. Kuko iyo turi applyinga for first entry icyo twita first NL na second NL, ibyo ni ibintu turi buze kubasobanura. First NL ni first notification letter, iya leta baguha iyo wamaze gutsindira green card. Rero ni letter baguha, ariko mu gutangira ubu dutangira n'icyo bita entry, first entry. No kuzuzamo imyirondoro gusa, nta document ikenerwa uretse amafoto ya passport, nayo asabwa gukorwa n'ubuhanga kuko amafoto nayo ari mu bintu bituma byakongera amahirwe yo kubona tombora ya green card. Ubwo twari turi kuri icyo ngicyo. Rero inama tugira abantu, hari umuntu wapplying akabeshya ko yize yatsinda, ugasanga nibwo aguye mu mutego wa forgery fake document, ugasanga agiye gucurisha diplome yikojeje muri Congo. Aba bagabo babizi neza, mbere barakurekaga bakwimaga visa bakakureka ukagenda, ariko kuri ubu baguhamagara RIB niyikumanukana yaguteye akandonyi. So rero tubwira abantu muzuza amakuru ya nyayo kandi mube clear ku kantu kose, kuko aya mahirwe ya green card hari ugira amahirwe gutsindira green card, ariko kubera ikosa rito wakoze muri first entry cyangwa muri uri kwa applyinga bikafecta all application, ukaba bakurifusinga cyangwa wabura visa kandi watsinze. Ariyo mpamvu akenshi muzakunda kubona abantu batsindiye green card muzi ngo runaka atsindiye green card, ariko mukaba mukimubona mu mihanda ya Kigali. Wabuze byaragenze bite? Ni ikosa wenda yakoze, cyangwa ugasanga umubare cyangwa yageze ku gihe cya interview cyangwa promotion yabo yarangiye, uwo muntu atarabona appointment muri ambasade. Ubwo rero twamanutse mu ma requirements, ubwo turi kuvuga kuri ibintu biba bisabwa kugira ngo applying green card. Ni ibyo ngibyo. So tujye kubabwira urugendo rwose rwa green card, guhera umuntu acyapplyinga, noneho ku musozo turaza kubereka umubare abantu bagiye batsindira green card kuva 2022 kugeza 2025. Ikindi turareba ibihugu byemerewe kwa applyinga green card n'ibihugu bitemerewe kwa applyinga green card. Ibyo byose ni ibintu turi bugende turebaho. Reka duhere ku bihugu byemerewe kwa applyinga green card n'ibitemerewe kwa applyinga green card, noneho dushyireho n'impamvu zituma hari ibihugu biri not eligible for apply. Okay. Muri Afrika ku mwanya wa mbere tuhasanga igihugu kiri not eligible for apply, tuhasanga igihugu cya Nigeria.
impamvu batemerewe kwa applying green card nuko bamaze kugeza ababimukira 55,555 muri leta zunze ubumwe za Amerika. DV Green Card Lottery polisi yabo ivuga ko igihugu kigejeje nibura abimukira 5,555 mu gihe cy'imyaka 5 icyo gihugu ntago cyemerewe kwa applying green card ubundi. Nukuvuga ko indi myaka isigaye ntago cyongera kwa applying. Niba igihugu cyeshe agahigo ko kwa applying kwa kugeza abimukira 555 mu gihe cy'imyaka 5 ntabwo iki gihugu cyo cyemerewe kwa applying. Nukuvuga ko iyo ugiye mu mibare usanga nibura icyo gihugu gitsindisha abantu 10,000 ku mwaka. Niba hari igihugu gitsindisha abantu 10,000 ku mwaka mu gihe gikurikirana, mu myaka ikurikirana, mu myaka 5 ikurikira icyo gihugu bahita bagicuruza. Ako gahigo rero igihugu cyabashije kukresa ni igihugu cya Nigeria. Mu mpamvu zituma hari ibihugu bitemerewe kwa applying green card, icyambere ni icyo ngicyo kuba wamaze kuzuza abantu 555 ku butaka bwa Amerika. Impamvu ya kabiri ni political issue, impamvu za politike, ibibazo bya diplomasi. Ibyo nabyo bishobora kuba impamvu ushobora gutuma uta-applying green card. Muzabona hari ibihugu byinshi biba bitemerewe kwa applying, wenda tutari buze kwivangamo cyane cyane bya bihugu by'Abarabu mu minsi yashize, mu myaka yashize ntabwo byemerewe kwa applying green card kuri leta ya Hussein Obama, Barack Obama. Ibyo bya Iraq, bya Iran hari ibyo byatemerewe kuko wasangaga kenshi babishinza ko byohereza mu bantu batsinda green card hazamo n'abantu baza kuvuga umutekano wa Amerika. Ibyo biri mu mpamvu zatumaga bigenda gutyo. So rero tubibutse ko tombora green card yo iri butangire ku itariki ntabwo barazimentioninga neza, ariko hagati y'ejo ku itariki ya mbere iki kiganiro tugikoze ashobora kuba umunsi umwe. Birashoboka ko application ishobora gukorwa ejo, ntabwo official baratangaza umunsi w'izina, ariko bakubwira ko ari early October, vuba mu matariki abanza y'ukwezi kwa 10 plutôt. So rero ariyo mpamvu twe nka Samtech ntabwo tujya tubasha gukora application umunsi wa mbere, kuko ku munsi wa mbere application umunsi yafunguweho nibwo bafungura ku munsi application yafunguwe ya green card ni nabwo ba DV green card isohora, nibwo isohora instruction, nibwo isohora amabwiriza agenga uwo mwaka. Urikoreya hano bari kutubwira ngo you cannot download an instruction of DV 2027 green card lottery yet as application period has not opened. Nukuvuga ko mu gihe green card application itarafungurwa ntabwo bashobora gusohora amabwiriza. Wabuze impamvu nuko ayo mabwiriza benshi bashobora kuyahakinga bakayinjira, ugasanga hari igihugu kitakoze tombora nk'uko byagakwiriye. Niyo mpamvu aya mabwiriza bayaboloka kugeza igihe application itangira. The US Department of State's typing released official instruction and application information for university visa program known as Green Card Lottery. In the fall of previous calendar year, you should visit official DV Department of State website. Official instruction they are become available coming month. Nibyo ngibyo rero. Noneho kuri step of DV Diversity Visa Program hari ya mbere haba wait for official announcement. Iyi niyo twese turimo gutegereza ko iyi DV Department ifungura application. Icya kabiri, check eligibility requirements. Check eligibility requirements ni mwe tumaze kuvuga ibihugu byemerekwa kuyapplyinga.
ugomba kureba ko igihugu cyawe birth of country, ukareba na educational, bimwe twababwiraga, even na work experience yawe nayo ugomba kureba. Ikindi none step ya gatatu, imaze kureba igihugu cyawe ko cyemerewe, ukareba ku rutonde, turaza kubereka urutonde, bimaze kubona ko igihugu cy'u Rwanda urimo cyangwa cy'u Burundi cyangwa cyangwa Uganda yemerewe ku applyinga, icyo gihe uba wemerewe noneho kugira gutangira application yawe. Haba hari complete online application, ni ukuvuga ko application ya green card nta paper based application ikorwa, ahubwo akorwa online application. Ni ukuvuga ko once application period open, complete requirements online application form, then ugasubmitinga. Twibutsa abantu ko gukora double submission, duplication ni error muri iri tegeko rya green card, you will be rejected. Once you do it, you will be rejected. No kuvuga you are allowed to submit one single application per applicant. Applicant allowed single application entry, not double. Once you do double, it seems like duplication will be rejected. I can't promise you will receive green card. You are not to win. So the second one, the fifth no kuvuga ko icyo ukora after submission application, be careful and submission before deadline. Make sure yuko usubmitting application yawe ku gihe. Hari abantu bibwira ati rero gukora application ku munsi wa mbere byongera amahirwe cyangwa ku munsi wa nyuma byongera amahirwe. No, ku isaha application ibifunguye uba ufite amahirwe yo ku applying, yo kuba waba umukandida wo gutsinda. Gatandatu ni check your application status. Yangayo nguko ukuntu biba bimeze rero ku bantu bashaka kumenya amakuru yibanze kuri tombora ya green card. So rero tombora ya green card rero ngiyo hafi yaje, abantu muberedi mwitegura. Kuvuga ko application bugitangira mu kwezi kwa 10, result zigasohoka mu kwezi kwa 5. No kuvuga ko process nkuko twabiziberetse yahabanza first entry, ubwo no kuzuza data, hagakurikiyeho selection process, bimaze kwa selection process hajyaho gutangaza ko green card result zasohotse. Icyo gihe rero zisohoka mu kwezi kwa 5, ariko twongeye tubibutsa umubare uba uri murasabwa ni 505 nibyo biba byemerewe buri mwaka. No kuvuga ko rero niba utsindiye green card ukabona ufite mu bihumbi hafi 12 ibihumbi wenda 100, amahirwe rwose aba ari make. Ugasanga aho ufite mu bihumbi 10 and plutôt ni mu bihumbi, usanga ufite mu bihumbi nka 15 10 na bingahe, amahirwe bari make. Uhera nko ufite nko kuri igihumbi kimwe, ibihumbi 2, 23,635 niyo yari case number yanjye mwaka washije yagezweho. No kuvuga ko ku bantu iyo ufite case number iri mu bihumbi hejuru y'ibihumbi 5, amahirwe agenda agabanuka gake. Anicyo kintu abantu mwaka kwiye kujya mwitondera mbere mu gacekinga mbere yo kubona ko watsinze, kuko nkuko twabibwiye abantu bose batsindiye green card ntago ariko bose bagenda. Ikindi dushaka kubabwira, turashaka kubwira abantu ikintu cyo kugira ibanga. Dore nk'ubu turi muri groupe y'abantu irenga 1000, ariko kugira ngo tubamenyeshe ngo umubare wenda dushaka kubabwira ko ntago twabwira ngo runaka batsinze. Niyo mpamvu bizanagora kugira ngo umenye umudivi wina watsindiye green card. Ariyo mpamvu binagoranye kugira ngo umenye amakuru ya green card yose ko yakabaye utarigize utsinda green card, biragoye kumenya amakuru ya green card. Kuko nk'ubu hari abantu benshi babazi ko yatsindiye green card ari ukwita ufata ibaga yawe ukerekeza i Kanombe ugahita ugenda. Ntago ariko biba bimeze, kuko haba hari urugendo
rurerure, urugendo runini, step zijya nko kuri 6, process zose zishobora gutwara umwaka wose. Ariyo mpamvu rero dukunda kubwira dore ibi ni bimwe tujye kubabwira umuntu ashobora kwirinda imbere mu gihe yatsindiye green card. Kirazira kugenda wasasa ubwira umuntu wese ko watsindiye green card ku mpamvu wenda personal privacy. Iyo ni yaba impamvu imwe. Second yaba uko an expectation, ibyo utari witeze ushobora kubaho. Nk'urugero wenda nk'ubu ushobora kuba waserebeye ko ugiye gutsinda watsindiye green card ariko ukagira ikibazo ubashe kugenda. Icyo gihe uba wihaye amenyo y'abasetsi, abantu barakwataka bakakwanta bagusubiza tsibatsindiye green card. Stress rero cyangwa ukagihura n'umuntu wari wese akakubaza ngo sikwatsindiye green card uzagenda ryari izo stress. Niyo mpamvu niba utsindiye green card, keep it your secret, bimenywe n'abantu cyangwa wanamaze no kubookinga tike y'indege uvuga ati Friday nzafata flight. Icyo gihe nibwo wemerewe kubwira inshuti zawe ukabahamagara mukanywamo, ariko kumukanywa mu rugero kuko hariho bigize kuba celebrate n'inshuti ze anywamo birangiye inshuti ze zimwiba passport. Wakwibaza ko ikintu kitagikurikiraho. So rero nukuvuga ko rero niba umaze gutsindira green card ukabona nayo mahirwe, keep it your secret until you take your flight. Icyo ni ikintu kimwe. Ikindi kintu kijya kibamo indi mbogamizi, turi kuvuga ku bintu umuntu akwiye kwitondera mu gihe amenye ko yatsindiye green card. Nukuvuga ko iyindi mbogamizi hari igihe haboneka political issue, impamvu za politike cyangwa climate change nayo ishobora kwafekta DV green card. Turi gusubiramo ku kintu, ese ni ibihe bintu bishobora gutuma umuntu atajya muri Amerika mu gihe yatsindiye green card. Bwa mbere, ikintu cya mbere ni uko ushobora kuba ufite case number ya kure. Kabiri ni uko ushobora kuba ufite case number ya kure, bivuze ko nta appointment uzigira ubona. Kuko ni munareba no kuri message bahereza umuntu watsindiye green card akakana mukarebe neza, bakubwira ngo congratulations, you have been selected randomly for further processing. The number of applicant cyangwa the number of selected are higher than the visa available. That's why you must make sure to process your new step. Baba bakubwira ati congratulations natsindiye green card, ariko turakwibutsa ko umubare w'abantu batsindiye green card uraruta umubare wa visa zigenwe gutangwa. Ariyo mpamvu tukugira inama yo ukimara kumenya ko watsindiye green card gukurikiza process zindi ziba zisigaye. Nuko nguko biba bimeze. Indi mpamvu nuko ushobora kurwara, ariko kurwara hari nk'abo bajya bakora medical check up bakagusangamo igituntu. Bashaka kugusangamo igituntu gikirira bagufata imiti y'amezi 6 ajye baguha rendezvous 2 zihwanye n'amezi 6 umwaka wawe ukabura rangiye. Iyo umwaka wawe urangiye ubwo biba birangiye nyine nawe ubwo visa ukuraho. Impamvu ya mbere niyo ngiyo case number ushobora kuba ari kure. Ya kabiri ushobora kuba ufite case number hafi ariko ukagira imwe mu ndwara ni igituntu, ubundi nicyo tuvugaho gusa, naho ibindi ntago babyitaho rwose. Igituntu na hepatite, izo ndwara muri green card bitaho cyane, naho izindi zo nta kibazo. Iyo ni impamvu. Indi mpamvu ni impamvu ya politiki. Tukiri ku mpamvu y'indwara, 2020 hari abantu lockdown cyangwa covid yasanze bafite rendezvous nko kuwa mbere. Abo bantu bose barahiye. None hari n'abari bamaze kubona visa, ubwo tujye kuri step tujye kuri yindi issue, political issue. Bamaze kubona visa, hari abo bagaruye muri Ethiopia bagiye muri covid. Trump bahita basohora itangazo rivuga ko batemerewe kwinjira mu butaka bwa Amerika, abantu kwiguma mu bihugu byabo.
ubwo urumva abo barahiye. Tugiye no iyindi, ubwo turi kuri izo mpamvu zishobora gutuma, turi ku kintu kivuga ngo impamvu zishobora gutuma umuntu atajya muri Amerika yatsinze, ndetse n'icyo akwiye kwitondera mu gihe yamaze gutsinda. Ubwo impamvu zishobora gutuma utagenda ni izo ngizo. None ibyo ushobora kwitondera mu gihe watsinze, kugenda wasasa ko watsinze si byiza. Kabiri nuko muri izo mpamvu ushobora kukugira ishyari, bakakuroga cyangwa ukagira ute. Iyo ni impamvu. Indi mpamvu ishobora kuza nuko hashobora kuboneka change. Ikindi ushobora kubwira abantu nuko mu gihe watsindiye green card, my friend, niba hari ubundi buryo ushobora kubonamo amafaranga yo gukemura ibyangombwa, yo gukemura mu rugendo, yaba tike, uyashaka mu bundi buryo ariko utagurishije imitungo ufite. Sinzi ako kantu niba mukumvishe neza. Shakisha amafaranga yo gukemura process ya green card utagurishije ibyo utunze, ariko niba ariyo option ya nyuma ubona ufite, serity, bigurisha. Impamvu mvuze ibyo ngibyo, hari igihe umuntu akimara kumva ko yatsindiye green card atanarebye na case nambaye, agahita ashyira ibintu byose ku isoko. Indi mpamvu, ukashyira ibintu ku isoko, ukagurisha naho wari utuye, wagenda bakakugarura. Ibyo byabayeho, ntabwo wenda bajya kunda kugarura abantu kenshi cyane, ariko hashobora kubaho impamvu. Waba ugeze nko muri Uganda cyangwa ugeze nka Ethiopia, kumva bavuze ngo bitewe n'ibibazo byabayeho by'umutekano, green card turayikansorinze. Wabigenza ute? Uhita ugaruka mu gihugu cyawe ugatangira kuri zero. Ibyo rero dufite urugero rw'abantu byabayeho 2020, bagaruye muri Ethiopia bamaze kugurisha ibintu byose. Umva famiye, niba ufite abantu 8, twibutse abantu batsindiye green card ko gutsinda green card ntabwo bigarandisa ko ubonye visa. Kabiri, ugomba kumenya niba utsindiye green card ukabona n'iyo visa, mu gihe utaragera muri Amerika ngo Homeland Security bakwakire, ushobora guhura n'impamvu ishobora gutuma rwa rugendo rwa ruhagarara. Abo bantu rero barabagaruye, bamaze kubagarura, urumva abantu hafi famiye y'abantu 7, kandi amafaranga y'urugendo nayo aba ari menshi cyane. Fata amatike y'abo bantu, amatike ubwitike ibihiye. Ikindi cya kabiri, hari abantu baba bazi ko iyo watsindiye green card biba ari ubuntu. Ntabwo ari ubuntu. Buri mu member wese, kabone niyo ari uruhinja, yishyura amadolari 330. Fata amadolari 330 ukube n'abantu 9, famiye y'abantu 9, urambwira. None ufate medical check up hariya kuri IOM imbere ya Faisal, medical check up biri mu 400. Medical check up ihenda cyane ni iy'umwana. Iy'umwana ishobora kujya no mu 600. Ntumbaze impamvu. Ibyo ni ibyo ngibyo. Nindi gerageza medical check up wenda umugore utwiteho uko biriwe igabanyaho, kuko hari ibyuma batamucishamo. Ngayo nguko rero ni ibyo ngibintu ukwiye kwitondera. Ni ukwitondera ko utakwiye kugurisha ibintu ufite mu gihe utari wagera muri Amerika wumva utuje. Ni ukwitegura ko hashobora kuboneka indi mpamvu. Ni ukwirinda kugenda wasasa ibintu. So nizo mpamvu. Izindi mpamvu byo nizo wenda ni impamvu KCC ishyiraho ngo ushobora kwibwa green card, ushobora kubyasasa, ushobora kugira ute, ugasanga ugize ute. Hari umuntu ukubwiye ngo sharinga nuza yawe. Icyo ugomba kwitondera no mu gihe watsinze no kutemerewe kujya sharinga confirmation number yawe. Ibyo ni bimwe mu byo twifuje kubabwiraho mu gihe wamaze gutsindira green card. Noneho reka tujye ku kindi, kuri process yose nyirizina, kuntu uruhererekane ruba rumeze. Tugiye kurukoresha twifashishije uru rugero. Ni ukuvuga ko diversity visa program instruction, ni ukuvuga ko bwa mbere instruction link banyuraho bacekinga ko watsindiye green card ni ingi travel.state.gov.
iyi linki iyi niyo linki ya mbere ushobora gukuraho amakuru, ni website. Unyuze kuri website ushobora kubona amakuru yose wumva wifuza. Indi ya kabiri ni iyi ngiyi ya fill out to submit entry. Iyi ngiyi niyo ukoresha urimo urapurayinga, ni ukuvuga ko submission ahangaha yari yatangiye ku itariki 2 z'ukwa 2024, ariko ahangaha iyi link ni dvprogram.state.gov, iyo aba ariyo uzakoresha. Gatatu, process ya gatatu, turi ku rugendo rwose rwa DV Green Card. Gatatu ni iyi ngiyi, keep your confirmation number, make sure keep confirmation number at the end of entry and don't share it with anyone. Bimwe twababwira ko tutemere kwisharinga buri muntu wese. Ni ukuvuga ukwiye kubika confirmation number yawe. Ahangaha turi buhagaruke cyane ku bantu bapurayingira nko mu magare, bapurayingira ahantu hatandukanye. Igihe wapurayingirwa n'umuntu w'irembo, ariko uwo muntu ari gukorera aho hantu kubera icyo gihe Green Card iri gukora, ariko ejo nyuma y'igihe runaka udashobora kuhamusanga. Niyo mpamvu dushishikariza abantu beta ko ushobora kujya nko mu agence ahantu hafite office, kugira ngo in case ubuze confirmation number yawe uzamenye uburyo umuntu ushobora kuzayibaza. Ikindi, hari abantu batsindira Green Card ugashaka umuntu wakwapurayingiye kugira ngo agukomereze indi process ukamubura. Niyo mpamvu nkatwe nka Samutech nk'umwihariko wacu nuko umuntu dukoreye application bwa mbere muri first entry tumukomezanya kugeza abonye visa. Nuko guko process bimeze. Gatatu, nako kane ni entry status checker. Nukuvuga ko guhera ku itariki 3 z'ukwa 5 nibwo baba batangiye gucekinga abantu batsindiye Green Card. Nibwo hano utangiye gucekinga, uracekinga kugeza mu wundi mwaka mu kwa 10 igindi Green Card batangiye kwa apply. Ni ukuvuga ko iyo noza yawe ibiri valid. Gatanu, no kumenya nyuma yo gutsindira Green Card process bikurikirana yo kuzuza iyo bita DS form 260. Iyo information buzuzamo irimo information ambassade igenderaho iyo igiye kuguha visa, kuko izi information zose Okay, ubwo twe tuberetse 2022, 2023, 2024, katubereke 2025 Afrika. Turi kugenda ku continent by continent. Ni ukuvuga ko igihugu nk'u Rwanda, u Rwanda ruri hehe? U Rwanda nziza igihugu cyacu. Kubona bino bihugu byo muri Europe rwose nka Switzerland 42 bonyine. Ku Rwanda ndubuzera 2025 ntabwo rwigize rutsindisha abadivi n'abapurayinzi bose. U Rwanda rwo tutapurayinze kwiga, ariko mbona ari igihe kizagera u Rwanda bakajya barapurayinga ubundi muri Europe bamusoso. Igihe kizagera rwose bakajya barapurayinga kubika u Rwanda rugashyira Green Card. Shana ibizungu bica amafaranga kwa purayingira visa y'u Rwanda amadolari 3,000. Okay, 2020 Hoping you take that jump.